Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasin kasanglit iban pamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta salawat panabi na to jungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lapay na in ahli kalwarga niya iban nasin mga kasahabatan niya iban nasin hisyu-hisyu in miyagad kanila sa hingga rumatong inadlaw kiyamah. Tukbal na to in sa taod-taod pagsyarang sukur patuhan na to Rabbul Alamin. Abat sabab, yari na isab kita niyo biusan niya waktu. Murah-murahan bang mayanin waktu ini, mahinang tiranan, kapuso na to, in karayawan, iban pahala, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, sarta, madawhat na to, in karayawan ni hadlaw kana, hadlaw susungon, amunin adlaw kiyamah. Jari niya mga kataymang huran kamaasan sin ako ha kama Islam, mga kiaulungan, kita niyo katan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in agi sin hambuok, dahing ha mga ulama, pagnganan hi Ibnu Taymiyata rahimahallahu ta'ala. In agi niya, man kusira fil fawaiti fal yukthir minan nawafil. Fa inna Allah yuhasibu biha yawmal qiyamah. In agi sin Ibnu Taymiyata rahimahallahu ta'ala hisyu-hisyu laong na manusia amuin mapahil mahaman hamanga daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala na pataurun niya long sin Ibnu Taymiyah rahimahullahu ta'ala in huminang siya sin mga pagtawagon an nawafil. Fa inna Allah yuhasibu biha yawmal qiyamah. Hakar na alaong na in an nawafil in siya ini bistahun simahasut simahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala adlaw qiyamah. Hati niya bang natudungdungan marayaw in kaptangan sin Ibnu Taymiyah rahimahallahu ta'ala. Bang aun din katutan niyo in kaaunan niya mahaman atawakan mapahil-pahil ha mga daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin pagsambahayang aun masul aun din katutan niyo di magpakatunay sin sambahayang akabayaan atawakan ha aturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nailong sin Ibnu Taymiyah rahimahallahu ta'ala bang bihayning kahalan si manusia falyukthir minan nawafil. Suway niya long na patauron in pagyanon an nawafil karna in Allah subhanahu wa ta'ala bistahun niya yan hadlaw gana-gana hadlaw susungon amunin adlaw akhirah. In an nawafil makatay manghuran kamaasan sin akwa kam Islam mataod bahagian niya. Dahil nga mga bahagian sin an nawafil, amo na yung topic sin kita niyo hamarum ini, amo na yung sunan ar-rawatibah. In sunan ar-rawatibah, in siya ini lamod siya dahil nga mga an nawafil. Namuna ini, in piagbanda katutan niyo si Ibnu Taymiyah rahimahullahu ta'ala,
bang aundeng ka to tanyo mahaman at tawakan mapahil, ubatan na to siya sin an nawafil, daing ha mga tibay huan sin an nawafil, amo na insunan ar-rawatibah. Unin sunan ar-rawatibah mga kataymang huran kamaasan sin akwa kam Islam. In sunan, in ini magmakna siya mga kasunat-sunnatan. Adapun bang tabiak mga paluag-luag ni makna sin sunan, amoy mga kakahinang sin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Adapunin ar-rawatibah, amuin mga sunnat sambahayang miyamagad siya asambahayang pardo. Impagtawag hato sunan ar-rawatibah. Na sunan ar-rawatibah, in ini dayng mga salaggo-laggo ipag-uwat na to, banging kaaunan na to, mapahil at tawakan mahaman-haman, na to mga daakan sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Akar na insunan ar-rawatibah, hati ni mga kasunat-sunatan sambahayang amin niya magada sambahayang pardo. In ini biyay ta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagdaratuan sin sa taod-taod karayawan. Bang maparihala sin hambuok Muslim, sin hambuok bariman in sunan ar-rawatibah, tu in madawhat niya dayng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuok na rin ha mga karayawan, sin sunan ar-rawatibah bang nato siya ni mahinang at tawakan, tiyarihala akal na sin Allah subhanahu wa ta'ala, madawhat na to in rida, atawakan lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. In manusia labi awla in bariman, wayruun na hangad hulat niya wat malingkan bang man siya kaulungan, karidaan, iwan kalasahan sin Allah. Bukon ka. Na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari kita biyaitaan niya, tiudluan niya kita. Dayng mga kakahinang, bangta siya mahinang, lasahon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karidaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangta piarihala, hinang hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sunan ar-rawatibah. Dahil nga mga dimatong hadisul qudsi, manunjuki sin bunal-bunal tuod intao, na marihala sin sunan ar-rawatibah in tauyan kalasahan iban kaulungan sarta karidaan sa sin Allah. In agisim mahasud si mahatinggi Allah. Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Matin agisim mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil imyan mahasud si mahatinggi Allah, wayruun dayng hamanga, amuin kakahinang, labi kabayaan ko, hinangon sin ipon ko, paragbuson sin ipon ko, mimmaftaradtuhu alayh, dayng sin amuin, bang unuin piyardo at tawakan wiyajib ko, doon kaniya. Hatin niya wayroon na ring hamanga sarayaw-rayaw hinang. Daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hinangon sin hambuok ipon, biya kato tanyo katan, amunain hinang piyardo kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Iban masi-masi lang sin Allah subhanahu wa ta'ala in ipon ko yaon nagpatisuok marikako. Liyabay niya himinang sin mga an-nawafil, hati na sin mga kasunat-sunnatan, amin sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biya na sin sunan ar-rawatibah at tawakan duway paring haon, bang nyayaon masi-masi hihinang long si mahasud si mahatinggi Allah hatta uhibbahu, mabot sambil intauyan kalasahan ko na siya long si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar.
Allah subhanahu wa ta'ala innamaita. Bang ang ding katutan nyo ini matilusa, matuyo. Huminang sinsunan arrawatibah, madauhat niya illa sa kanya si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil miyabot imiya ni mahasud si mahatinggi Allah. Faida ahbabtuhu, nabang siya kalasahan ko na lang si mahasud si mahatinggi Allah, kuntu sam'ahu yasma'u bihi. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Inari si mahasud si mahatinggi Allah. Bang intauyan kalasahan ko na. Bang intauyan kalasahan ko na, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. In kaaunan ko lang si mahasud si mahatinggi Allah, ako na in pangdungog niya. Damikian, in kaaunan ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, ako na in pangatod niya. Kuni maksud dihay ni makatay manghuran kamaasan sin ako akam Islam. In maksud dihay ni bukon, maksud dihay ni amuin, di na kita parungukon sin Allah subhanahu wa ta'ala singkatan pagkaruwan tarihadon niya bukon. Sumagawa, wayroon daing hamanga, karungukan ta, amuin bukon kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon ridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bat malingkan yaun in pagmahukaw halom sin pangatayan ta. Karena sin lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, biutang niya in pagmahukaw halom sin pangatayan na to, hindi na kita ni mabadumungog sin mga bukon na mapatut dungugon labi awla na in bukon kabayaan sin mahasud si mahatinggi Allah. Damikyan, hibutang na sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagmahukaw, hapangatod sin kita niyo, ha mga bukon kabayaan, atawakan bukon patut aturun amin hiyaram kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya in taoy ni halom siya pamarihala sin Allah. Di mabayain Allah subhanahu wa ta'ala in taoy ni makarugtol siya simpiang langan niya. Di mabayain Allah subhanahu wa ta'ala in taoy ni makarugtol sin mga hinang amuin kahuhukawan sin Allah. Dahil nga sabab yat tuwiyutang sintuhanin pagmahukaw, hapang dungog niya ri na siya rumungog bat malingkan karidaan sa jasin Allah. Di na siya mabaya umatud bat malingkan niya tud niya yaon, karidaan iban kabayaan da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in pangdungog ta ini, iban sin pangatud ta ini, ingkatan yan asuhon kato tanyo sin Allah ta'ala lo akhirah. Asuhon yan kato tanyo sin mahasud si mahatinggi Allah. In pangdungog, in pangatod, iban sinamin higong hakasim pangatayan ta ini, kullu ulaika kana anhu mas'ula. In kaaunan sin mga nasabot ta ini, asubuhon tuan katutan yung sin Allahu ta'ala law akhirah. Sumagawa, bangkaw kialasahan na sin Allahu subhanahu wa ta'ala, palayuon niya na kaymo, impang dungog mo, hamang bukon na kabayaan niya, damikyan, hibutang niya na in pagmahukaw hapangatod mo, hari na kaw makaatod, bat malingkan karidaan iban kabayaan sa jasin Allah. Saan yun? Hat kadyak kaw tuan, amuin nagmatuyo huminang kaw sinsunan arrawatibah, yari hala kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil mga kakahinang amin bukon niya kabayaan, hati niya amin mga kakahinang maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Hamitin hikaisa. Dahil mga karayawan sinsunan arrawatiba, bangta siya ni maparihala, kalasahan kita sin Allah. Nawayron dahil katutan hindi mabaya kalasahan sin Allah. Ingkatan kita niyo ini, inangan-angan na to, bang man kita niyo kalasahan da sin Allah. Aong paring katutan niyo, di mamarahi magpuasa katibukan simulan Ramadan, sambil in adlaw isnin, iwan na sin hamis, iwan sin mga adlaw amin, sunnat dunhaon magpuas, piwasahan nila ramayta, sabab maba sila kalasahan sin Allah. Aong paring mga kaibanan, nagbakas na naghaji pa nagbalik, sa mayta, hangad hulat nila to kalasahan sila sin Allah. Aong pa kaibanan,
Yaon na sila himinang sinhinang marayaw, masipa sila limawag. Labayan, bangman sila makahinang marayaw. Mayta, sabhangad hulat nila, bangman sila kalasahan na sin Allah. Natuan niya rin kita tiyudluan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa laggo-laggo ibadat bang ta siya mahinang. Madauhat ta inla sa sin Allah subhanahu wa ta'ala bang ta piyarihalain sunan arrawatiba amin mga kasunat-sunnatan sambahiyang miya magwad siya hapardo sin sambahiyang. Insyaallah masabot na to da bang pila rakaat siya ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ini kamaruwaring ha mga karayawan sin sunan arrawatiba. Bangunan kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala hastana. Bay. Halom sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Hatinya bukun ini biak mga ula-ulaing parakala ini. Bukun ula-ulaing parakala ibat intanda niya bang muhinangin sunan arrawatiba aun kau tuan hastana aun kau bay halom sin sulga magduhul paya kau rin dito halom niya. Ayaw tuan in hastana. In makasud sadya ko palom sin sulga, malaggo na to, daraukan madlaw akhirah. Sumagawa, tanda sin panghalga isin Allah. Hasunan nun rawati ba di mamarahiin ikaw piyasud niya palom sin sulga, sumagawa biyangunan niya pakaw hastana halom sin sulga. Allahu Akbar. Akatwi kuno. Halom na kau sin sulga, aun pa kau hastana, bay malagbu halom si sulga. Liabihan min sultan di hadunya. Liabihan mo in masanyang dain ha mga masanyang di hadunya. Subhanallah. Di matong hambuk hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam aun hambuk usog dumatong paadlaw akhirat siyara kuman. Kahinapusan tao pasurun sin Allah Ta'ala palom sin sulga. Hatinya, ingkatan manusia, amin patut pasurun palom sin sulga, ayat to na halom sin sulga, siyara kumanin nakapinoy pa siya nakasud palom sin sulga. Narihay ni, piyakita siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sin lingkat, iban sin kasaddapan, sin sulga. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakita sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk ta'wini puun kahoy rakula sarta sin lingkat niya. Subhanallah. Magpakitaon sa sin Allah ta'ala puun kahoy rakula sarta nagsisipat sin sipat amuin makakuyag da kuman aturon sarta yaon dun haon hasawm niya in mga makahanong sin pangatayan at tawakan makaig sin problema bang biya makato dendi. Sambil pangayoon sin tawini pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bang makadjari ando pasilong ako matupapon kahuyat to. Lagi kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, yakaw anak sin Apo Adam, arakala bang takaw ruhulan, pakatunta kau matupapon kahuyat to, mangayo pa kau duwaing daing hato. Nain anak Apo Adam lumigwat, long sin anak Apo Adam, laas alo kagayra hayaw. Ya Tuhan ko bang ako makato na, duhulan mo na ako makatupapon kahoy, makahali-hali ako rito. Makainom ako sin tuwig bang aon tuwig din dito. Kinakulong na mga yuripas daing hato, mamarahining ka ako yato ya Allah. Piyakat to sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mahuli, piyakita na sabsa sin Allah ta'ala, hambok pun kahoy, labi in lingkat, iwan dayaw rin sin panagnaan kita niya. Nalong sin anak Apo Adam, ya Rab, ya Tuhan ko bang makadjari ando, pakatwa ako pahikarwa pun kahuyaw. Asupaya ko makahali-hali rito, iwan makainom ako sin tubig din dito. Karamikian dihulanda sa sin Allah subhanahu wa ta'ala mahawain hadith, sambil kahinapusan makatay manghuran kamaasan sinakwa kam Islam, katumaka, mangayo namanin anak sin Apo Adam, si mga puun kahoy pagpagpiyakita kanya sin Allah, sambil kahinapusan, piyakita siya sin Allah ta'ala, hambuk puun kahoy lando ilingkat niya, iwan sin dayaw niya,
yaon naray glawang sin sulka. Yaon naray glawang sin sulka. Na dihulan man siya sin Allah Ta'ala, maun paamuin kay napusan, puun kahoy piya kita ka na sin Allah, may waon, kaya hamutan niya na inhamot sin sulka. Allahu Akbar. Uy pa siya nakasud palam ni sulka. Yaon pa siya hawa sin sulka sa nahamot niya na inhamot sin sulka. Tanda sin kuyag niya. Iban sin dayaw parasahan kaya na naman niya miabot piya ngayon niya nagbalik pa Allah. Ya Tuhan ku ando bang makadjari pasura na ako palam sin sulka. Yasud siya sin Allah Ta'ala palam sin sulka. Kita aning. Intaw yat to hawa sadya sin sulka, sakya na naman na sanyang iban kasadapan sin sulka. Nabiya diin na bang yat to na kaw halom sin sulka, di mamarah yat to kaw halom sin sulka, iban patuan hastana mo iban bay murakula halom sin sulka. Allahu Akbar. Unin sababan may taon kaw hastanaon kaw way halom sin sulka, sabab sadya sin pagparihala mo, asunanur rawatibah. Di matong hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat sin Imam Muslim. Daingkan Ummi Habibah radhiyallahu anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin sintai ashrata rak'atan tatawuan ghaira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Allahu Akbar. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wayruun ding ha mga hambuok ipon, ubos muslim siya, bariman siya, in mahuli siyang bahayang niya karna sin Allah. Hatiap-tiap iadlawan ding ha mga iadlawan sin dunya, siyang bahayang niya yaon, tiyunay niya yaon, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, hangpu tag 2 rakaat long sin Nabi bukun siya ini pardo at niya bukun siya biya mga wajib hinangon sumagawa hinang niya yaon hakarna sin Allah, hinang niya yaon karna sin mawa naman siya makahinang karayawan pa Allah. Malaingkan long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inta'u bihaini bana Allahu lahu baitan fil jannah, bangunan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala bay halom sin sulka. Allahu Akbar. Kita ani mga katay manghuran kamaasan sin ako akam Islam. In hadis sahih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuin manusia timunay sin hangpu tag 2 rakaat sambahayang sunnat. Hangpu tag 2 rakaat sunnat bukun siya pardo. Bukun hati niya, bukun siya ini mandatory long simbahasang galis. Hati niya hinangon mo, magpahala ka, di mo hinangon, di ka magdusa. Na-challenge niya Muslim. Malago challenge sa Muslim. Amuin, hinangon niya in sunan ar-rawati bayan karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ondeng katutan niyo, ondeng katutan niyo, magkahaman-haman niya, isunan rawati ba? Sartaring ha mga daawa, dahil katutan yun, along nevo kung dawi sabihan wajib, di da kita magdusa, bang di ta mahinang. Bunal. Bunal, di kita magdusa. Di kita magdusa. Sumagawa, taliunta, uning karayawan hatay kuran niya yaon. Subhanallah. Nain hatay kuran niya yaon, bang tapiyari hala, bang tahinang, bay tuan halom si sulka. Bay halom si sulka. Ayaw mo to sayang ngayon bayat to. Ayaw mo sayang nga. Kay mo na yat tuwang mo piyari halain hangpu tag 2 rakaat sambayang. Kay mo. Irihil kay mo sinallahu ta'ala law akhirah. Sarta bang ko makasud na palong ng sulka niya. Napagga nasabot dihainin hangpu tag 2 rakaat. Kuno naman ini. In sunan ar-rawati ba makatay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam, napahagi siya ni nagdua. Long simbya matupakamu, aun long niya kabliatan, aun ba'diatan. Nari sumud in uno, di sumud in sunan ar-rawati ba? Hati niya,
kabliyatan, hitunay mo siya, hari mo pa masambahayang isambahayang pardo, at tawakan hitunay mo siya, puas mo na siyang bahayang isambahayang pardo. In pagtawag hato sunanur rawatibah. In sunanur rawatibah, lamod siya ring mga annawafil. Nauno naman inhang putag dora kaat ini. Muna-muna, bang kita mari pasambahayang luhul, hari pa ko makasambahayang luhul, sumambahayang kau, pat karakaat, atin niya, kabliyatan. Halam sino pat karakaat yaon, bukon mo siya dairikon. Atin niya, bus ko sumambayang duang karakaat, sumambayang na isab ko duang karakaat, atin niya on na kau pat karakaat. Ubus man kau sumambahayang juhur, sumud na sabdain dito in baadiyatan. Sumambahayang kau duang karakaat sunat, pila na rakaat, aun na kaunong karakaat. Hati niya, asambahayang juhur, aun kabla, aun baada. Aun hari pa kau makasambahayang juhur, iban puas naman ko si mambahayang juhur. Sumud doon haon sunar rawatiba, kabliyatan at tawakan baadiyatan. Aminin biya mga term pag-usalon ta, bihawon. At hinaon na kaunong karakaat. Pagsud, sisambahayang magrib, doon hayaon, wayroon siya, kabliyatan niya, sumakawa, din dito ha, paadiyatan. Hati niya, insambahayang magrib, wayroon siya, way siya kabliyatan, way. At tinaway sunan rawati ba rin doon. Bunnal on hadis di matong dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, liman sya'ah o liman yasha. Atin niya, Nabi sallallahu alaihi wasallam imiya, sambahayang kamong before maghrib, sambahayang kamong before maghrib, sambahayang kamong before maghrib, hay siyu-siyuin, mabaya. Na may insert tarihay ni, aun ding ha mga katutay manghuran na to, na hinang biya mga long simbahasa, pangaddatan, ubos naman magbang, magkamat magtuwi. Sa babang masuhon mayta, lang na mahupo in sambahayang magrib. Bang mo kitaon, in Nabi sallallahu alaihi wasallam imiyan, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Hatin niya, sambahayang kamu hari pay katunay ni sambahayang magrib, hatin namin pardo, nakatubyalikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumagawahay sisin imabaya. At maksud kurihay ni ayaw tabiya mga hinangon wajib. Amon wus naman magbang, magrib, magkamat, magtuwi. Sabnay nang tinibiya mga tabiat, sa kaula-ula magdusa kita, wang di ta magtikamatan wus magbang sambahayang magrib. Anya tuwi ron sa niya. Sumambahayang kita before magrib, way sa niya. Mamasa kita Quran before magrib, way ron sa niya ito. At inabiya na sing hakaybanan wakto. Mabiya na sing kaybanan wakto, masabot ko, sab kaya sakupan ko. Aun hambok kula, tabiat nila to. Ubus naman magbang, magrib, pagkamat, magtuy, sabab na at tinadaawa nila mahupoy sambahayang magrib. Type, so maksud dihay ni, before magrib, wayroon sunan arawati ba dun hayan, sumagawa, puas kaw sumambahayang magrib, aun duang karakat, din dito makatay manghuran, kamaasan sin ako haakam Islam, dito itunay mo induang karakaat, hatin niya, din ang mga sunan arawati ba. So, aun na duang karakat, 7-8, aun na 8 karakaat, hati niya sunnat sambahayang. Damikyan, asambahayang, hati niya isya. Asambahayang isya, damikyan dun haun, wayroon siya kabliyatan niya sa habadiatan. Hati niya uus kaw sumambahayang isya, aun din dito 2 karakaat sambahayang. Dito sumud isunan arawatiba. Na, aun din dito, 2 karakaat, lamod siya rin ang mga sunan arawatiba, hati ni haluhol aun kaw unom, hamagrib aun kaw ruwa, bang mubiya mga itong-itungon aun na kaw 8, ubos, din dito ha isya, aun din dito 2 karakaat, puas ko si mambahayang isya, aun na kaw hangpu, hati niyang karakaat. Bima na 2 karakaat dakumanin, inlawakon na to. Nainduang karakaat mga katay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam, di na to siya kawaka na sambahayang fajar.
In sambahayang fajar isab, in sunan ar-rawatib dunhayan kabliatan. Tinadi pa ko magkasambahayang fajar, dito mo na hitunay inunoy duang karakaat dahil ha mga sunan ar-rawatib. Nawang mo itong kugdanan siya hangpu tagduang karakaat. Hangpu tagduang karakaat. Di maana, bang tabiak mga paluwag-luagon, asambahayang luhol, in kabliatan upat, ba'diatan dua, asambahayang maghrib, ba'diatan, asambahayang isya, damikyan ba'diatan, asambahayang subuh, kabliatan. Na in asar dihayni, wayruun doon haun in sunan ar-rawatiba. La ba'da, la qabla, wala ba'da. Sibuda in before, even sin after, wayrun doon haun in sunan ar-rawatiba. Kalu-kalu hati ko masawayat to. Nainhang puta dua karakat, yaun makatay mahuran kama, sansin ako akam Islam, bukun ini mahunit hinangun sin Muslim. Bukun mahunit hinangun sin Muslim. Allahu Akbar. Challenge ka to taniyo Muslim bariman pa Allah Subhanahu wa taala amon maparihala na tuin hangpu tagduang karakaat yaw. Ain tanda niya in karayawan niya tuaning kalabihan niya bangunan kita niyo sin Allahu taala bay halam sin sulka. Naunin parasahan sin hambuk tao aun bay niya. At inidalit ta pa maripadun niya. Kitaan niyo in malaggo problema hataw tabi hayaon bay. Ain kaywanan niya on kailo atas biya mga matug na hakikakidkiran. Ulanan na, sukahan na. At inabihatin kasigpit ka na naman nila. Nangyari di hadun niya. Biya din hindi to hadlaw akhirah. Membar iman na marihala sinhangpu tagduang karaka at sunan ar-rawatiba. Bangunan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala bay halaw min sulka. Allahu Akbar. Nahangkan wasihat ko paginhawaran ko'y mahulilaton matun kaniyo ayaw na to haman-hamanon, ayaw na to pahil-pahilon. Kanin Nabi sallallahu alaihi wasallam iyan in hambuk sahabat niya biakan Abadar, ya Abadarin la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talakin o kamakalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waya kaulong na Abadar, ibot-ibot ayaw mo tudbiak mga masibiun, law simbahasa. Haman-hamanon, pahil-pahilon, bang aun hinang marayaw ha pangatud mo bat kabayaan day sabsintuhan. Damikyan hinang day sabsin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ando na, ayaw mo tudbiak mga haman-hamana, ayaw mo biak mga masibi'a, nisanda kuman hipagbak mo intay manghod mo, atin haay mo kamarayaw, inyat tuhon na karayawan maka mo dayng Allah subhanahu wa ta'ala. Nalamod ding ha mga suwaytari haman-hamanon, di ta pahil-pahilon, in sunan ar-rawatibah, karena inituan na matauring karayawan niya, intanda niya, hikarwa karayawan niya, madauhat na tuin bay, hasta na halab sin sulha sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amitin hikarwa. In hikamatu niya, dahil mga karayawan sin sunan ar-rawatiba, mahinang siya ini tupak. Bangupama kun tupak, atin niya hipanupak sin mga sambahayang amuin, wala na to siya natunay marayaw, hawak tuwing kaunan na to rihadon niya. Mahinang siya tupak. Biasin di matong hadith, dahil kan Abi Hurairata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamati min a'malihim as-salah. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla li malaikatihi wa huwa a'lamu unzuru fi salati abdi atammaha am naqasaha. Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammah wa in kana intaqasa minha syai'an qal unzuru hal li abdi min tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu'un qal atimmu li abdi faridatahu min tatawu'ihi thumma tu'khadul a'malu ala dhakum. Long sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bunal tudlaong na in panagnaan hisabun ha mga manusia hadlaw kiyamat dayng ha mga amal nila, tinarin ha mga hinang na hinang nila rihadunya, amuna in sambahayang. Bimakna, in muna bistahun asuhun sinallahu ta'ala katu tanadlaw akhira muna isang bahayang.
Adi pa kita niyo maasuwang kita niyo nagpuasara sa kahaba dumatong yung bulan Ramadan. Adi na kita niyo maasuwang kita niyo nakapaghaji da, karna kita niyo makakaos. Adi pa kita niyo maaso sinununo na hinang marayaw na hinang naturi hadunya, in muna subuhon na kato sinallahu ta'ala muna in sambahayang. Sa kaula-ula in sambahayang, atin niya in siya ini hag singkatan. Sa kaula-ula in sambahayang, siya ini in hataasan singkatan hinang amindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narihay nilong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanun sin Allah ta'ala in mga malaikat niya. Wa huwa a'lamu, sartain Allah subhanahu wa ta'ala, labi siya makaingat akahalan sin ipon niya. Yanun sin Allah ta'ala mga malaikat niya, unin agi sin Allah ta'ala, unzuru fi salati abdi atammaha am naqasaha. Ay kalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, kitaan yurak tiya, kitaan yung kuno, insambayang sin ipon ko yan, najukup niya raka, nasampul na niya raka, at tawakan biya mga wayroon, way niya biya mga nasampul na, tawakan wayroon niya najukup. Kitaon niya to sin mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kung sa to biya mga pagdatong tapadlo akhirat, mamarahinan ka nga nang kita magsasambahayang, bukon. So itat to biya mga mataliom marayaw. Bukon niya tuhat, mamarahin na aming kanganan kita magsasambahayang, bukon. Sa kitaon pa sambahayang. Sabab aun din katutan niyo magsasambahayang, gunal. Sabang mo kitaon yung sambahayang, doon nakabukumbya mga jukupin pagsambahayang, at tawakan wala kimugdan yung pagsambahayang, at tawakan haman-haman yung pagsambahayang. So itat to biya mga matali, sabab biya mga nahinang kabiyaksahan, singkitan niyo katan, bangin tauyan magsasambahayang mamarahin na yato. Nabukunin Allahu ta'ala bukon bihat to. Di niya kitaonin tauyan hangan magsambahayang bukon. Kitaon niya sambil in sambahayang yato. Subhanallah. Ayon tandaan niya, iyanun sinallahu ta'ala mga malaikat niya, kitaan niyo kuno in sambahayang sinipon ko yan, atammaha am nakasaha. Yukup da in pagsambahayang niya, at tawakan biyaon pakulang sin pagsambahayang niya. Nalong sin mahasut si mahatinggi Allah fa in kanat tammatan kutibat lahu tamma. At tinalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang in kaaunan sin sambahayang niya yaon jukup, kutibat lahu tamma. Hisulat in sambahayang niya yaon jukup. At tinawayron ko lang, jukup in sambahayang niya yaon jukup. Subhanallah. Wa in kana intaqasa minha syai'an. Nabanging kaaunan sin sambahayang niya yaon biya mga aun kulang, lain mga kulang sambahayang niya, nalong si mahasud si mahatinggi Allah, unzuru hal li abdi min tatawu'in. Kitaan niyo, checkan niyo lang si mahasud si mahatinggi Allah, bang aun ding mga tatawo na hinang sinipon ko yan. In tatawo ini, magma na rin sabsiya, lang tabihan, ini kakahinang sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatawo di sabing pagtawag hato. Kitaan niyo lang na, lang sinallahu ta'ala mga malaikat niya, bang aun ding mga sunnat na hinang sinipon ko yan. Fa in kana lahu tatawu'un, bang in kaaunan sinipon ko yan, bat aun mga kasunat-sunnatan na hinang niya, atimmu li abdi faridatahu min tatawuhi. Kawa na kamo ding mga sunnat na hinang niya yan, amunati pang jukup niyo. Sambahayang amin piardo ko kanya yan. Allahu Akbar. Nang ni makatapangadyan dihay ni, makasusayin hambok Muslim, mapahil pa magsambahayang, di pa magsusunat sinsunan arawati ba? Makasusa. Sabab mayta, kulang in sambahayang, nawayroon pa hikapanupak niya sinamuin sambahayang niya yaw. At inawayroon hikapanupak niya, nalabi marayaw, asupaya masiguro ta na, doon na kajukup, iwan sinbukon jukup, asumalingkat in aun luto, taring sinwayron luto ta, na bangta maubos in sambahayang, amin piardo sinallahu ta'ala, jukupun tasin, laong tasin sunan arawati ba, na mura-murahan bang mayan, in turing ha mga karayawan sin sunan arawati ba, amuin, yatukbal sin ako kanyang hamarom ini, mahinang yat tubiya mga ini tikduhanan, InsyaAllah magsama-sama kita niyo katan. Amin huminang sinsunan arawati ba? Mahuli salam doa kanyo katan.
Narita na kamo biya mga kanganganan sabab narita ra kamo kakitaan. Asa suko sin biya mga yabutan sin suara sin kami. Salam dua kan yukatan in mahuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.